mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu Songate inza in nithar chipai kan buk le cheu voin hi March ni somni le pathum ninga ni ania dama in theu kan be sei Putin le Jinping in biak na Ukraine in dauna ti top tura Beijing Peace Plan hi enge moni chia le nithum chung cham tura Jinping an Moscow at lo chu hu hanga nei lian khop mai March ni somni thotan ni khan Russian President Vladimir Putin le Chinese President Xi Jinping te chu darkar li le chan ve don lai mai in biak na an neya rampani in lai chin na te Ukraine in dauna le remna aom theina na Beijing Peace Plan te an soidu na ni Putin chuan Jinping chu dear friend ti in address a bilateral relationship nei thaber ram an ni zia lantiran tum leti a riat thei mai Washington chuan Jinping an Moscow at lo hi adem thu asoi ve ngala Beijing hian Moscow hi thil sual tile turin a hlia khua diplomatic cover asiam sakani ati President Trump thumna ahman nuwa Jinping a jin chu masak berna ani boka Ukraine Peace Plan hi ti hlotlin atum don nge ral thuama Russia tan puya tum jok don ti chu nakina afia thoi mayang chu Russia hian nakuma in thlan pui anei ve dona Xi Jinping chuan President Putin chu a fak hlea Russia mi puiten an president atana an thlan le nge ya be sei thu a soibok Moscow chuan Jinping an Russia atlo tur hi an lo soirina saman hle International Criminal Court in Putin laka arrest warrant achua boruak satwang lai taka Jinping asin hi Moscow tan chuan athamuan thak ve ngotang ICC in Putin apuna Ukraine no pangte child right palzutin a hruai chuakani anti na po chu Kremlin chuan chhang le tin no pangte chu orphanage home enkol na thatak pe kan ni ati US Secretary of State Antony Blinken chuan te hian soya Jinping Moscow visit hian Ukraine ram chunga poi khoina Putin hian mo phurna anei lo ti an thlop zia a en tirani atia Russia thil ti soisel ayin China hian diplomatic cover apezo kani ati White House National Security Spokesman John Kirby chuan Xi Jinping chu athil ti theina te Putinan asipai te kaulet turanornan mangjok ta se ti adu thu soin Beijing Peace Plan hi Washington chuan angai mo hlea Russian force te Ukraine ram chunga tir chunga inremna siam pui a hlo thon tak zetani John Kirby chuan ati bok Ukraine indona ti to pani theinan China chuan point som pani malak na tura duanga West ram te chuan Moscow in a sipai te asiam rem theina na Beijing in huna siam sakna mai mayani anti Washington chuan China hian Russia chu ral thuam pe ka tum nge ni in hetlat maya Beijing hian han phatak ma se thil kalvel dan en hian adik nge yarin oma US ngai dan hi alangai rengani Beijing Peace Plan hi kimchang takin kan thlei thei ri lova Ukraine sarkar chuan Ukraine ramatanga Russian force te anin nuk tok vekani ma lo chuan indo na hi atop mai lovang anti mau maya atuar zo ka tange tilovin tlawh mayan tum lo hleni Volodymyr Zelensky chuan ral thuama China in Russia tan pui hun huna World War III indo pui voi thumna achuak don ni in asoya chu thil chu Beijing hian a hrechiang thokhata chu tianga thlenarin chia lo thu asoibok Vladimir Putin chuan a best friend China malak na hi arin zo thu soin Beijing Plan hian indo na atitop theidona amaro chu West le Kyiv an pom huna chau malam kan pan theyang ati nimin pia March ni somni le pakhat po khan Putin le Jinping hi anin bele a Ukraine chungchang te an soikai le a China le Russia in lai chin na po an soinon le bok Ukrainian Foreign Ministry spokesperson Oleg Nikolenko chuan China hi huhang nei lian takania Moscow hi indo na ti top turin anor theya malaro se ati Beijing Peace Plan hi chuan
Russia in Ukraine rama opte kal san tir atum lova chuwangin a hlo thling thei tak tak point arin om chia lo Russian mercenary how to pa Yevgeny Prigozhin chuan Russian Defense Minister Sergei Shoigu chu lekha thonin March thato pa emo ani lo vek le April thabula tangin Ukraine in pei pui thla ka tum ti in a hrila ki finatum ber chu Russian force tele Wagner group te in kalpo na ti chiat hiani ati Jinping an Moscow pan ma lok hian China People's Daily newspaper Russia le China inzom na hi US policy wanga chemai mai turani lo ti in an lo soya China hi chuan US lamtang Ukraine ta na thatur eng ma ngai tu hiarin om viau lo ve ni Beijing le Moscow hian ramri kilometer sangli le zathum zet anin troma Russian oil hi Beijing ta na sum nar thatak ani boka chuwangin China hian Russia hi abe chengai don lo United States hian China economy ti chiat adu ni chuan Russia nen hian relation tha nei se chu apoimo dai zok ni na lang Putin le Jinping in biak na thulang sar deute Russian state media na report theite chu heng te hi nia pakhat na chuan Russia le China relationship ti chaknan economic cooperation plan inremna an siakani Russia le China gas pipeline kaldan tur an soifel boka Siberia le Mongolia ram kaltlangin China alutang tin apathum na chuan Beijing le Moscow chuan nuclear manga indo na chok chuak lo turin anin tiam palina August defense agreement thar Australia UK le US inremna thar an ngai mo thu an soya malak an tum tinia engtin taknge mo man lak don ni apanga na chuan Asia rama NATO in bu a khwar chhomek hi enzuya malak an tum thu an soibok Putin le Jinping in biak nu hian rampani te chuan joint statement an siama rampani in lai chin na hian military political alliance atin zone lova economy lama in puiton tura tho dun nani chuwangin kanin lai chin na hi ramdang vama chon tura din anilova military bloc anilo anti Jinping chuan Vladimir Putin chu Beijing tlo turin asom ve bok Western ramte chuan China and Russia hi military support apek ngeyan ring mak maya Putin le Jinping in biak na hian an soika yem ti riat ani ri chia lova lo soita po ni se West ramte angin an puang zar vak lo to panga West ramte hi chuan thanks pan ni emove lek Ukraine pek don point media mangin an soiri hlui thina Russian tan lo kho man ta thina ni NATO chief Jens Stoltenberg chuan Brussels sa ti hian soya China in lethal weapons Russian hena pe ka tumna fin fian eng ma NATO in mulo ati NATO chief thu soi po hi fin fian an mulo thu ani ve maya fin fia theilovin Beijing hian ma ala zok tepo ani ve thei tho pokani Japan Prime Minister in Kyiv atlo ve ngal Jinping an Moscow atlo boruak satwang lai takin Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan New Delhi atlo nuin Kyiv atlok luta a Ukraine Foreign Minister chuan lolom lutin Japan le Ukraine in lai chin na ni chin che tlak Japan in Ukraine athlop zialan tir na ni ati Ukrainian Deputy Foreign Minister Emine Jepar chuan Japan in athlop na thuwa lom thu soin Ukraine mahun tur hi Japan chunga ain ngat thui le ti asoi Japanese Prime Minister foreign trip hi soilok na alorei to a India rama ni cham turati khania a programa hian Kyiv atelmi alova amaro chu Jinping a boruak alen emawangin West ram terem ruat napo ani ve ma na surprise visit anei zuita a World War II nuwa Japan ram hruai tuin indo na munatlo masak bernani Polish ram riatangin trainin Ukraine aluta bukha muna war crime na satak khen na kha atlo a Ukraine mi puile sipai huai sente za na chipai abu
Zelensky chuan Kishida chu international ramri hum him tuani ati Japan hian Ukraine hi ral thuama han vur du viau ma se an ramdan puina phalmiau lo maya Ukraine mi puin an ram an ven him theinan defensive weapons bak an pe theilo Japan Prime Minister in Kyiv atlo hi Russia chuan angai theilo hle maya nimen ve khan Japan ramri rula Russia chuan a strategic bomber pahni atho tir ngal thu Russia Defense Ministry chuan a soi Russia Tupolev Tu-95 MS plane te hi nuclear ral thuam phur thei ania Arctic North Atlantic le Pacific tui pui chunga an thlok fo thina ni Russian Defense Ministry chuan Fumio Kishida Kyiv visit dodal na ani thu asoi ran lova international law angin anei tu bik omlo na tui pui chunga dan pa ngai thlok ani thu soi khati zong kha tuntumata na international news le politics kanan soi thei chuni a ngai khatu zong zong tena top thlengin min ngai khak saka in chunga kan lo me